Bia Kamal kan Nuer online TV channel to kon keler mi jadid mi bukon lingwasa me chana janga jagwan wo te ke GS pele mayo ti cha yen ka kor gwa sedan ente me chala do cha kalun du no shika kendial chalo ne tandi ne jandan bana kula lingwasa me mi jira mi jadid kan Nuer online TV channel na jen wo jender subscribe ko belet TV kan chamala shub ke jigwa dana pai kala rech twine notification bell lamnu sharbe lamnu jagor pinka korko mi shi ler me ci jeli an mu bukona linga da tinya o nene ngumi yan ke GS pele mayo ke ngu mu loin ka tandien ka kan tandien kan kaloin so bana jelin ke la roche me ko do budan en chaje no ka je ke chaje lat ke ja ko ngai kon diala no which South Sudan ka jan gwas me ci men ci alinga lo ne ri ngwan dier ken lo ngata dan le kuma roda jela kuma South Sudan we dan ko ngwana ko ka andol ke je okay ka kwiji asfele mayo ten kontin tin cha yan gwaya gwas me men banaling kwede ni Dr. Yang Machar chajelon kwere chalon Ramadan la Deputy Chief of Defense Forces Kene Chief of Staff of the SPLA Mayo, General Gabriel Doblam, Chajalun, Kene GSPLA Mayo members, Mampal, Kene Camilio Ganmach. Shang no Chagalun Kene to take a Kanlun Guasame, you know. Kene Kona Kanlun, Chalado Potkang, Kanalun, Quer Petroleum, the Minister of Petroleum, Honorable Potkang Chol Kanalun. Kene dangwal bakel kokien tungot kanalun kene to kan kolonya tamam right corner the Deputy Chief of Defense Forces and Chief of Staff of the SPLA Mayo General Gabriel Doblam has now been released alongside two other SPLA Mayo members, okay, Mampal and Camilio Ganmach. However, the Minister of Petroleum, Honorable Potkang Chol, along with 16 others SPLA members, remain in detention. Alakan ne de kona chalun kene ti korodian cherami kene diok ala ke ne ngwan ne wal bakel ngot kan cherga mangai kona an ne te sha yena wachup kan ne de chop ka jandang rawi raw ko dobe dana shalat ke ja alo thanath kan kene lun ano ken yamman yan ka ka kwiri ka meche to rɛywec kan nasir kan GS pele mayo te teleka ngadatin teleka titten sha lat ji jejen bor ci kan ñok lat kana ba anyok ba to make it clear rege dane ci to me sha general dung SSPDF cha jone tet ke dien boda ñu da gwan en go ken ci kan mat ka jejen bor so na mo de kan de ti de kan kalun ka ja ke ci kan ga de yen ka jen ku mo but ko kan ka political opposition ka ganeten content kuda te ka gam ka kum kirma yadit enemy tuɔɔk rɛywec ka South Sudan bala do ken. It doesn't matter whether ladje rami mo chi te ka bon dung SPLA Mayo as long as rama mo hal mishunga shwangda ka te ka misha olok ka kum kirma yadit ke de ni kirma yadit in content in by the way de ni kirma yadit tin kan la rɛywec ka nasa ka te baj ken nang kan tolbuk text ka bom doy kana toy ken men ka bom okay titi ka dishalat ke ko ken tikere yer ngai kona any bod mi jal bugana kap chong chelok baje doy tin let ken ka tidit ti chalon ka melat ka ken eden content tie ka okay ka ti baj cha ka lon ka lat ana gwam ti SSPDF tin rɛywec ka South Sudan a gwam baj ci pass ka kudien ci de muno kudien abukan akane doj especially nakan ngane ka doj brane ramala no generan kuma doj rammo mala hal mitalin ka ja be doj ka ben mi dilo na gane ja how come kene de tede so SSPDF charlotte ko darat tie kane de kontila hale. That is it. Charlotte ke jamar wat. Charlotte ko darat tie. Akwa peligen go iko shin wer shi nyen ka jang don lel ga non ko don ko kan wer ko ga target
but that's not the reality to content. The reality is this: alakum SSPDF de ni ken chike ronko de ka tihe kanere kon la hali ko ti lat kana kan dial kane na kanana la jadwa ke lo na kanaje ko mishi lok ba jibar yo tel malat ke so kan classity to tuɔɔk kam jijin bor kan SSPDF e maso da tuɔɔk kan ne kon da SSPDF chicken eno gwam chugotin chicken de la ne timo nang ka gwad mo ko ga nagang chang mo ton tek tang mo de maltu na ba ja ka kor okay chaje ke kan yo che tuɔɔk ba mo kerek ba yen gwad mi bej gwad mi chulchul alo na khane jitel ram phali mutken winna wing mane logo ram jel ka betulun ba betulun baret ba je dwech chrom ke bimo gwa lokeje yaken shike te je galon jigen gala cha nyam gwa chanen kay yom yi ran gore nyale ke nyala lok ba nyama ba je dwech aw so shike non ko de kente de ga tiek kane de konti la hale so an mutu gwa se me mi sha kulin no kwa nala kaf jene shalin ka hale no joken kuma SSPDF no tele menang SPL mayotin kon go connect gang ken ke SSPDF we en loy dunia na wangle de konti la SPL mayo ko ke jitarun no mo tele menang natin ko right now tele te go jang ke Nuer so yene de konti na dong wuje nang tuk beli ko na mechen me nang tuk bel cha ke beno reng ma char ko Nuer gane de kono gure ti jang tin kete tin kete ne te dial ko kien tigitin all right ji ko tere atigitin so la we ka fona Nuer karo de redian ne to ko wane de kon ngontin kan Nuer so no modere wi dere nang niam de chede mo niam ajen do bi dane kwa gale yen ke je kene de kontin la de ni nying asfele mayo that was the reality ano wa dor yig ma char wa je gol ngai jen wo mitem chu tore ma chane de kon be kai kangane kan Nuer selm do dien kap ke wo ken kan Nuer cha kem ga ko ken ge kuma asfele mayo jejan kum ji kan la da kuma la roja Michigan la shikane by investigation by jalat mika yen by hel responsible kuma na shalat but tele menangaten ko ne de kono kulu nyin ke SSPDF chicken la already that can ga jola de media gor kan ngwan so what else do they need so na me she mandana to nothing but right now peace rɛywec ka South Sudan fragile alo jega la tamla na dia nyen but ko no chicken gu jino ngwano ba ne ti ba ka lele ba ka release ko cha chicken detain bang ka tele menangaten so another thing janene tele do mede kan de ka mal no ngajara wi ka South Sudan misho chicken ko la kana gujino ba powering ba jakan so they have to use force mo be can use chika spelling mayo ka jen chenga dan chetel power me cha ne ken cha kap mukap ka ne kun bombom deputy chief of defense forces chief of staff as well mayo general kap ka kan dial ka kam ne kon la supporter wa ka men la minister of petroleum honorable pot council Kennedy Alden ko kenti la members tin ngod antam kanalun de kule la committee kule target specific people chicken na goro la mtiri mitu gwaden ba jogono tien ka lang mu to tong mi kame chaga jogor de yene woje de jun abni in five force national army ko nde jame de kema ya di national army jen ngadi de party kenijen na mo mangaike na me men ngaike george tel goro de kompin so mrai kon tema cha kume kiene kon cha yen ka pin dakring machar cha tanen cha galun dino kanai di chogol bakel kan gan lo nyente ngot kare yen ka jan do brana cha la de me jogo jen ku subscribe ko notification bell ko je twain ko blare tv kan chama chu ko ji nyok chwaje pro de no bi yenten kon lat ko den bi ka ngach okay lab cher kun lab ka gwara pin mutu continent tema rɛywec ka South Sudan kariktin wan to goro mute mishirana nen bejalat ko bata dial bakalin chana tegna chana jaken mite malten bukore ka kwimal ka bana mal bana jen teram long mal gwane jen but mite ne de kwajil target ko raji ka kwimal ka kala de tinjekton ko na latken ke bay ko target jen yaram jeng jen na mo chi chong so kuje mo chana chong kel kamal mite mi jeng ma chala daran ajo ko jeno melede mo mi jek bana kula nang agwa chit kemelet kirma yadi de goro bi South Sudan bagwa gono bi South Sudan bo lure kur bana nyok meliuken e nyok reirol South Sudan
me shi mugwa gore je baje kapchong ke kujamo jogo yeno chana mal chana jata wano mite mi jeg mi shalat ki mi shanen a gorko no baje larar ajele rande lare ke jen gwasme no kum espele mayo chane ken chakalun dew jantama bi tension belwer mat ban malare ka don chebulwer ke je ata president of Ugandan troop rɛywec South Sudan ka do brani kala rejeno rɛywec South Sudan ko biken kirm yadit biken ogang mnyun je gwano wen kirm yadit pointe te ke gore no balat either be wude shalke Dr. Bolmel be jalat korga la president ki be ko ken bagal rɛywec South Sudan quick commandant le rode na bo kel na me violation of me chala no mal ron kin dang wel bade no de mal der to wana ko minno ko troop do dien kedi do dien kan ga jere wi do dien baje no rɛywec ka South Sudan especially ka Juba na mo nyud jen go jermal ka anyam bi nga kum Uganda chicken volo long chicken ni ngani ken naga Nuer long ko ken ko jaga jongle jaga nyogo jaka ka great apnal state ngay yena manana tuɔɔk so mino nga temo wote ka mugur ken mbukana la rɛywec ka South Sudan telm do dien so jendana go de nyoya kel ani biata ka mal ban yo jegum do dien bye bye